Za ovim konferencijskim stolom su, prisjeća se Hasan Nuhanović, donošene sve ključne odluke holandskog bataljona za Srebrenicu. Među njima je i ona o evakuaciji ranjenika, žena i djece iz Potočara jula 1995. Pred našim je kamerama oživio neke od razgovora, poput onoga sa majorom Robom Frankenom. Rekao je, vi ste sljedeći. Dakle, za ovim stolom se dogodio taj sastanak. I ja sam se uključivao, iako sam bio prevodilac, ja sam se uključivao u taj sastanak ne kao prevodilac, nego kao izbjeglica i čovjek koji se tu našao, pokušavajući da umolim, na svaki način holandski UNPROFOR da barem neke ljude spasi. Još jedna od bitnih kancelarija je i ona u kojoj je boravio Tom Karemans, koji je komandovao holandskim mirovnjacima u Srebrenici. Karemans je imao 3 satelitska telefona, razumijete? Dakle, on je mogao bilo koji od ta 3 telefona da uzme i da nazove cijeli svijet. Mi još uvijek ne znamo šta je on tačno uradio. Iako, recimo, u Karemansovoj kancelariji smo postavili brojne dokumente o tome šta je on radio, a šta nije radio. Šta je mogao da uradi, šta je izbjegavao da uradi. Izuzetno je bolno posmatrati ove fotografije jer bude sjećanja na događaje u kojima sam izgubila 16 članova svoje obitelji, brata još nisam pronašla. Kazala nam je Nura Begović, jedna od srebreničkih majki. Sve se to, kaže, desilo zbog komandi koji nisu spriječene na vrijeme. Nažalost, mnogi od njih koji su potražili spas od holandskih vojnica nisu danas živi i nisu među živim. Oni se nalaze u drugom tamo dilu kompleksa Mjerovnja gdje su samo njihove koščice pokopane, ne kompletna tijela. Cijeli je projekt punoga naziva Postavka Srebrenički genocid, neuspjeh međunarodne zajednice, financirala holandska ambasada u BiH. Zahvalan sam na velikodušnosti i na duhu, na dobročinstvu koju su učinili ljudi u Potočarima kada su vojnicima holandskog bataljona dozvolili da i oni ispričaju svoju priču. Mislim da je to veoma važno i da je to jedinstvena stvar i zbog toga se zahvaljujem. Ovo je od izuzetne važnosti za budućnost svih nas, a posebice školske djece koje danas malo znaju o dešavanjima u Srebrenici, mišljenja je potpredsjednik Republike Srpske. Ali i svi drugi posjetioci, kako iz Bosne i Hercegovine, tako i iz regiona, a ja bih rekao i prije svega oni iz evropskih zemalja i oni iz Srbije. Neprocjenjiva je važnost ovoga muzeja za istinu, smatra i muftija Tuzlanski. Sve suprotno nas vodi u mrak i smutnju, protiv čega se buduće generacije moraju stalno boriti, dodao je. Ovdje vidimo, otkrivamo nove stranice istine, svjedočanstva koje je važno, naravno u prvome redu za Srebreničane. Važno je za ovaj grad, važno je za ovu zemlju, ali važno je i za svijet i za ljudsku civilizaciju. Za sve je prisutne osobito dojmljiva i potresna bila izvedba mostarskih učenica koji su posvetile svim srebreničkim majkama. Rastanci, jecaj, ubijanja i sve tako svakoga dana ispisa ona 8372 strane. Ali jedna strana, svima nam znana, u emanet nama je dana. Poglavlje 7, 11. red, 1995. strana. Juli